Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumi la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mula-mula tukbal tabi pagsarang syukur insyaallah subhanahu wa ta'ala. Maka kali ni kita biisab amban me sapha pengajian yene tiranan katauhante niya hati sanjata seddi pemono kite we kuntara agama islamin seddi amban sinapang seddi amban sanjata seddi amban kanyun atau akan ini ne mian pemono de kite yene sikine teuhanten menjadi bilang duman pemung leu sumagua mian penambah-nambah aja pepiku sikine teuhan kun niya suwi-suwi metuulay mag-meeting ko si Britain yene me kuntara agama islamin bang sumian mengkin luhu yene agama islamin inen naman jari kenia ne mepi yene bang ini siyehin serta ga ketewaan yene bos demiaan na pende gay penne larak agama islamin samantaraan gayaan ang bansiye beli telu perkala kaysanin syube penne geret Qur'anin si karwenin penne syube tumahala ang bansiye elaw jumaatin si ketelunen syube tumahala ang bansiye yene yawmu arafah yene elaw arafah pagtipunan muslim milyon muslim si katalingkal alam si saganap alam dalam Makkah al-Mukarram dan ni ada buang bansiye ngedok mushaf sa ini Quran puan ginancing-gancing si dehloan yene mian bos demian masa gineret pegay mungkin tahala mungkin luhu Islam penega ako bakas mekekite kegong sa kegong no ko itulay duman penne minaksud kun geret te katas nen pegge bangkatas ginereten te xerox banis manama makabalik ne bisan pegeret katasin katas nen kemon amban dalam dunia ini sa maksud kun penne bang sumian geret yene pinturu nen amban dalam pangatian bangsa muslim naman jari mekebicara dembua pari yene me talim ne koknen si pengejian bangsa inge keluhu agama islamin penne la uridu minal muslimina ayatanassaru fahada syarafun la yablughuha syaraf walakin uridu minhum ayantasibu ilal islam wa akhlaquhum akhlaquna duman penne kawayaanku amban muslimin pegua amban pagka muslim de pe Christian di taan amban siye mihane keu lagarik sambatan miaan makanak ko ituhin tamanan laat ne muslim sumagua alenan no kafir pamapatayan ne masih niya teleb di pagka muslim di alam pangatayan ne bisan ko minning bisan ko ahad ge mabaya inalen Bisaya mananen gi tahala amban kita pikir muslim ten sa kok kawayan dan buat pari inin na ambat na siya muslim sumagua ambat hadja maglaku palangi dukina laku palangi te ambat hadja magpangadatan tuk pangadatan te ambat niya alen muslim sumagua basta hadja pinipet den
penepet Kristen. Ambatnya alen den, alen Muslim sa ambat hajjalak kulakuren, laku Kristen, ambat nuhut me Christmas si kite, ambat dehelu me kettup sinapang den bang New Year amban kite, ambat ngebut ngitung nekam ambat yene tehinang me pengtine ite ko itu laku palangi amban miaan dengkepak menjadi pandak du si akuhin mian bagai pandak do panghatikun yene pasal siksa pinetek kawe Allah Ta'ala tu rata mulak dunya bang sumian makin pinaatat bang sini paatagan nin yene tekite we tebi me pelebe-lebe mian me kulang maglabi de simana palabi atau akan dua simana nih mian yene linu delem Nepal basagan nen magnitude 7.8 anak-anak kiamat hawa basagan nen yene swimming pool kor kantang palanggana jinodjo sa ili tekite biru hatu delem social media bang sa ingge kantang nen kor me palanggana jojog te sa ili meg beulang kait yene bohe dia lemne menjadi akahan tekam hajja me ain si akidah dan si itikad de me alai Hindus dalam Nepal bang to tamasakun 90% meggulang maglabi amban si Nepal Hindus agama rin me Hindus inin yen megsumba sapi pangkoy me si India ko itu 20 million sapi sinumba sediaman Allah Ta'ala 20 million sapi sinumba sediaman Allah Ta'ala megsumba me melek wey sinumba were melekin kage si itikad de nyawalihan me makanak matei gape akil balik palatun nyawalihan de nak melek nabang siya mangan sel chun bisi YouTube sel chun bisi YouTube magsauruk me melek niya dembua ma'bad temple atau akan lahat niya ni penumbahan de pelahan me melek mian 20,000 melekin dia limlai ubus sinapewan were anu ne kota lagi tu me belle ini melek ni pege alga isi Tuhan ilagi tu belle muskilah sembat mian tepung tinehan tiarap itu sinumbaren megsumba me sawe megsumba me sawe pasujuran sawe megsumba me yene Buddha kata kita hatu koru kami kita ombak kemon te kita berubang saing bentuk yene Buddha miaan megsumba me santu amban daat amban bawi te biasa miaan Masya Allah me miaan sinumbarin lai ubus agama re gak kau bakas mekekite agama tu dalam dunia kau agama re maghaji ni harus bisa maghaji sisi maghaji sisi paghaji ren amban kauman de subay meglengan hapiene tempat masjid penumbahan demiaan masjid dabang mekite si talahan nen 2000 metro duk 200 2000 duk 200 kilometers atinen 2 miles 2 miles duk 200 kilometers meglengan hat jairi no kaipe banglengan peso na talamban Makkahin 750 rupiah itu amban riyal nagkulang maglabi pe 800 775 atau akan pe 800 kilometers itu amban riyal at Makkah nabisan pe pinemindue talahan Makkahin ubus ilengan hajjat ge manjari maghaji magbas ge manjari maghaji magtaksi asal suwe meglengan pegtek kalai pesujud hajjar dali si imam den wis bentuk pesujud den pakapang pakapang puasili pesujud si imamin
Kedem-kedem hajar dali. Wis tinawalan pasujudin iya ne. Wis pasujud siang turen. Pegpuas pasujud. Niya hilang desilan. Kue me bakia. Sinilas amban kayu pinebeteran to. Binet tadi letak tangan deh. Ubus balik ni sisilahat. Ini bakas pelehan demiaan. Saya ingin bantu pabalik den nan sinin asal mekebekatan mana malik. Ambannya ne santu pesujuran dari bang saya balik. Petekang telutekang ubus pakapang. Ubus donga ne balik petekang ne telutekang ubus pakapang. Donga ne isa bamban pakapangan petekang ne telutekang ubus pakapang sampai saili tek ka saya balik si lahat palehan den. Dia len 2 miles duk 200 kilometers. Ubus niya isab amban bukutan den undan kahritun saili pelehan me lutu deh. Nah, sabab gene dekatan me manusia bakas maghaji rin. Nah ini maana nile. Tekang si ke isa barande. Tekang si kedua pangatean de. Tekang si ketelu magmaana biscarare. Ubus yene pakapang delay we ungsuran de yene 7 santu penumbahan den. Payaman bi bangsa inggi hap agamatin. Hap agamatin bayan umenggebang si bakas kebeteran turbo mian taksihin bisan pekemek turbo hap magkaokir. Nasa may paghaji sa ili magkapangan masa na dake ulali bangway binubul Allah Ta'ala hincampurna pemubul. Dapeke agay bubul. Dapeke miaan me basa inene gay bubul sisiya ine me panyap diki-diki. Ultimo lumare kepak-kepak du bubul-bubul du. Yene we linug pinetek ka Allah Ta'ala tujusiyahin. Pina Allah Ta'alahin. Gay kami minsana kauman samantaraan gay anyaya yene akauman yan. Ine sahadja-hadja anyaya. Inna syirka la zulmun azim. Matan nenteed pagsirikin anyaya hadje manamal-namal. Na duman inin bahau. Duman inin bahau. Zaman Nabi Tabi Nuh alaihi salatu wassalam esebbi niya me kepepuan de tagna kauman Nabi Nuhin puas amban Adam me mag-aagama ru si agama Allah Ta'ala ini agama Islam. Nasa pag mate yene me rijalun salihun yene me lella sulut lella mag-aagama mate amban yene kauman miyaan na iseb de manamalan sampai dukka si sampai magkilahapan tek kasi iblis ngiyo yene me kauman miyaan bangkan penci iblis mabaya pesong peg ibadat bin duk ngakasig peg ibadat bin bang aku pen ne kam metad campaign ne patta drawingun bi yene me kepepuan bi miyaan makaagama dehelu lay ubus magagama campaign ne nambahayang kam si dehelu ande pesong peg ibadat biyan sampai hini nang we mea kauman miyan. Sampai palabay tahunan mananahun. Tek kanep si iblis balik. Ana penne bang patta rumura pasew. Sabang ako penne kaam santu kam. Dumando penne sumbabi. Sumabuha. Pesujuran bihajaruk kam tumapit tuju Allah ruk tesep yene me kekpepuan bilay. Sampai hininangan santu. Sampai palabay pentahun mate yene me menumba tuju Allah Ta'ala miyan paganti me penubu rin paganti me kaanakan den pende sinumba di si ammain yene santuinin sampai paganti ampuran si unumba di si apuin yene me santuinin sampai maglatun miyan sampai lepas lanyap alin Allah Ta'alahin yene sinumbarin santu yene dinaksi iblis ini nang miyan. Bahu pineturun Nuh alaihi salatu wassalam. Nagkulang maglabi 300 tahun bahu magnabi Nuh alaihi salatu wassalam. 300 tahun meturay subul pe.
Ni ada buat mati zaman Nabi Nuh. Matangisan inanin, pen Nabi Nuh awak ke matangisan, pen mati anak kun bubata pe. Pen awak pi umur nen, pen be hotel 200 tahun. Na pen Nabi Nuh ni apa na umat dembuli 65 tahun du. Bang ni keurungan pesau prabilai bonus ni. Pende bangku elum si umat dembuli hilang ko 63 tahun lay sujud minted datu Allah subhanahu wa taala. Kapag kita ako na umbol ng buwa, inubos dalam Facebook, inubos dalam social media. Sumagay may kainin, napagi. Bang upama, o sa alter si kahapan, pahalaan mo kita yun. Manjari, petek kamiyahan si kauman Nabi Nuh, petek ka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, magda'wa siyam hatos 50 tahun. Inalew-elew. Pen Allah Ta'ala, Inni da'awtu qawmi laylaw wa nahara. Sabihin na ya Allah, dakwahan ko kauman kun inalaw sangim. Gana paghali sa wasa. Walam yazidhum du'ai illa firara. Gapin na niya magtatamban pagdakwa kun malengkan petepad magubas kemon. Laham. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Duko Allah kahba dakwahan ku me kauman kun betad dari timbo dan dalam tenge de pinesenceng. Gi pakali. Ubus penggeta kita re tepat-tepatan beh Nabi Nuhin. Tahati re pe bang Nabi Nisarin wastaghshaw thiyabahum inaddo majuran pagbungkus dari luar. Duk asal kita Nabi Nuh mengandakwahan cih syapihun da'i tala pe saili dinelang iu ni sab Nabi Nuh tahalakam tala pe ko me kantang layon petek katuju siye iu ne petepat kam magubas say hantang Nabi Nuh zaman lay tinempengan tayne saili bang na misara binungkusan luahin duk baju nukay kita tepatan behehin penuhutan andane kaba magdawa peturulan andane amban buli da kampen na pakale dupang-dupang na sinu sampai tinunggaan pe la illam tantahi la takunanna minal marjumin banggi ke pen na pahalinu wal misarahan kami wal ngandakwahan kami tantu nenten pektibakan kami kewiu pinagtibagan. Nah, dalam siam hatus 50 tahun, 80 kayu ru magparat saya siya. Allahu Akbar. Bang bakas da'i ko itu tegger ni pereheng amban pagdawahan ni. Sa masyaallah sabar. Gani nak makato sabar. Yini Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Masyaallah. Nah, dan buah elew peke winahihan nawe Allah baru penen niya magpercaya balingkan magpercaya andang sa ngihinang keu kapal ninak ngihinang kapal data puno peke we sung pinetek kan balain yene megdelem kauman niya namaginang kapal wa kullama marra ala mala'in min qaumihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun kaba palawe ni sosa para tak puno para meghinang kapalin ni sedang buat riwayat si kisahan ni dinak magtanim dahu wa Allah kayu para hinang ni kapal ubus dahu hajje kayuin dalam 200 tahun ubus tinebeng uwe ni saili mian kayuhin pegtebeng leru paghinang kapal dalam 200 tahun bigi amban dalam surga pen yene me dalam qisasul anbiya tesubahan na pinagujian pinasehan Nabi Nuh payaman be asal dupang ni maghinang kapal dia tak puno gak niat tahi gak niat bohe gak niat palingan ni hininang kewa alintum na inujji wa Nabi Nuh inujji wa may kauman pen Nabi Nuh na bang kampen ng uji siyong no kami pen ng uji agad-agarong bisa
dembuli waktu pa ini. Nadambuwa riwayat sampai tinurul pinasungian kapal Nabi Nuh. Sa nagkulang maglabit amban Israiliyat ini. Cuma kuwa subahat teh gay mian teputing duklemikian gay kinahagat sa bang kepemintangan alhamdulillah nasa banggai gero mikay na isap tinurul pinasungian we kaumanin binetaran najis yene kapal na mian puas sa ili hinina na dempua elew niya ko sa ili patantung na humaya na paggua ngalanu na pagtek ka sa ili boy ng kauman ni pende antag na tagaswano pente may pagpalanuyo may iskinoliyo bang may kwe ito si napinain alay kumiyan si dempong ngararak miyan na ito buwanan pagsakay kumaya na pura maglupog pili mabaya may pugiin mabaya mga apelahin mga lanuin mo ne memoy nasampay lanyap isam yene miyaan si LDLM kapal na binuh niya kisah kisah Allahu a'lam bang niya kasahin na bang atau akan puting samban Israelia naman jari pagsakay ubos sa ili dinakwinahihan na Allah subhanahu wa ta'ala dinapasakat ni kemon niya may paratsaya siyahin yun be hape may binatangin nuhot na binuh may himar may gadja may asang kemon sa kekanan man kauman ni nagga umulang buwan na anak ni na bupi pinatekahan bala wa Allah subhanahu wa ta'ala pen Allah ta'alain wa fajjarna al-arda uyunan waltaqal ma'u ala amrin qad qudir pen Allah subhanahu wa ta'ala dukhinang kami pen na bulakin buwal payaman be bangsi ilmu nahu yene tamyiz ga magpain Allah ta'alahin wa fajjarna uyun al-ard ga magpain Allahin duk pepustak kami penne bual bulakin bang bakas sa ili maananin bual andangin do pinaseputin sa tek kaparman Allahin wa fajjarna al-arda uyunan duk pepustak kami penne bulakin bual maananin agen kemon bulakin tehinang bual zaman rin bulak tinang bual tekolen ko tempengan ni sireng kepak inebus tak sireng kepak luha dunya peno bual para peminjala kauman yene managga si pinturu Allah subhanahu wa ta'ala niya wa fatahna abwaab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda uyunan waltaqal ma'u ala amrin qad qudir binustakan bohein amban bulak binustakan amban diata paltakal ma magsepog ni saili bohein pesalui amban dilautin pindiko tripun bibang saing bentuk nilai bohe amban diawa bohe amban diata bohe amban higat saili asal ge pinekel rumban ahat yene kauman managga tuju Allah subhanahu wa ta'ala bune nuhut Nabi Nuh kapal ni Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ga bakas iskul bangsa inge pagpelingan kapal ni Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ga bakas siman talam bandiata sa sine memelengan kapalin pen Allah ta'ala wa qala penne irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha wa inna ila rabbina lamunqalibun akahanun Nuh yene me kauman nuyu pasagat de kam data kapal tu konia magtile ubang sina kapitan nen bang sina memelengan iyahin bismillah Allah ta'ala magbaya-baya salin Allah bangtungan peselalu ini bangtungan pelengan ne konia magtile bangtungan perunggu wa mursaha Allah ta'ala magbaya-baya bangtungan perunggu ne
Inna rabbi laghafurur rahim. Matannen Allah yang sangat mengampun dok sangat berjasa si kauman. Wahya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Pelengan kapalin duk goyak ko behi punu manampang sihi. Yene tasbih kal jibal ko behi punu goyakin duk ko tuas punu. Cuma huwa winahihan wa Allah nu si waktu yang maginang kapal di napinatale munda ni. Duk caili bangtek kagoyakin kepak duwe. Gani ate hinang din. Natek kagoyakin pasampang ko behi punu ko tuas punu. Cuma huwa ini isab mekulangin. Bang Allah ru memetek kalesin Allah ru isab mangandrai bilang kapal din. Pandak teme umat Islam. Sampai ga dia teleb biamban kauman Nabi Nuh miaan melainkan lambo kemon sineru meligtasin yene mukmin yene magpercaya yene magtag-ipon mag-ibadat tuju Allah Subhanahu wa taala sampai puas ili sanyang dalam dunyahin niya ni sa balik kegom me kauman Nabi Lut puas amban ili delu amban kauman Nabi Lut tek kanay sabdi kauman Ad kauman Ad lemikian geru isab pakale pinebohan sa Allah Ta'ala yene Nabi Salih alaihi salatu wassalam magpulang maglabi manjari wa ma'adum pen Allah Subhanahu wa ta'ala tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama dhatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Gak kepenne tekitenu oh Muhammad yene me bangsa Ad. Irama dhatil imad yene me Iran inin alen kapapuan de atau akan alen lahat de pencin duwe. Dhatil imad yene de pu kabasag. Megpetengga lahat yene me kauman inin ga niya bakas tepetengge pagennen duklingkat nen ambantak na ngewut kiniamat dunyahin. Siti kwe pagenya ni pinetengge we si Ad allati lam yukhlaq iyene ga niya bakata papanjari dia tabulak si kalahat-lahatan yene ko pagen kauman di si Ad mian napine blengkewan den te subahat si dembua hadis metuanku bang Adam pitumpu asta di si Ad times 2 mananen dehetus 40 ilang kewan den napihun biko pitong puasta lang kiyo Adam bang siya tayo mestupe sa ingente makadari kita bi magtaalim nagsiminar data ke perogatis din siguwe bang may kaikate biro ito nasampay nga kung siya gani siya inazap Allah Subhanahu wa ta'ala sampai nga kung siya gani siya inazap Allah Ta'ala pagge tigas siya pagge pagen siya manamalan pagge tuas si nasa sa macam batwa play dah ke good nak pe very good manjari me umat Islam wa amma adum fa uhliku bi rihin sarsarin atiyah sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayamin sakharaha alaihim sab'a layali wa thamaniyata ayamin husuman fataral qauma fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah buse pipinetekkahan beliau pegege se tekole-kole dielem pitun sangem duk walu elew napihun lahat den puno iloakan di sesu se basa megpuyipul megtukul megkemon bang ni hadja puno tekite sa ili iloakan duk tangan hinang rumah hawa pagen penyakit den zaman le nasa Allah Ta'ala ada program buse pi bineliuhan ini guna-guna Yolanda mepelabei amban Philippines yene dalam 2014 niyan dalam pitun sangem pagsakay sa ili bineliuhan pasek sa dalam long puno dalam puno ret tinambel lawangin nganta-nganta we iu ke beliuhin pagtawod si kewelo elew ng tuanku yene maananin tafsiran atiyah inase kwe beliuhin sa ili ilu kalawang dan ilangkat
buhinokot dembua yene mian me kauman mian sampai paasek beliuhin megdelem tineire, Masya Allah, megdelem pangatean deh, sampai sagbi yene kauman mian gak niat talam alam kaannahum a'jazu nakhlin khawiyah, pagtaamot calung-calungin kabangdayan kue kahantang pakahulma, kue kahantang pipa lahi bakas ye inanuhan lu para pegpeebut saili kahantang nen sampai lete-lete duk yene bakat-bakat petun-petun yene me kauman mian wey ine hinang den dempuaru kasuren sababan yene mangga si syara Allah subhanahu wa ta'ala megsirik di pakale si syara Allah subhanahu wa ta'ala sampai sanyang kaumanin palabay nagtahunan mananahon niya ni isab aadupa asal merupang tu kan gibut aman zaman lay gibut tagna gibut kinamat dunya asa bang pinikirten tahala arupangin ubos hadja kokten geu tahala yene kauman Samud demikian pandak teni hadja dinaat si mian Nabi Hud astagfirullah Nabi Hud to pineturun po si Adin Nabi Salih pineturun po si kauman Samud demikian inukilan do buere lumain punuin inang luma ubus pende po si Nabi Salih geke mi magkahagat si kau bangge ke pende me ke pegua unta amban batu labis tahun yung may pagtukas unta amban batu sinik sinambungan ni Allah Ta'ala kabayan pegua unta amban batu pegua unta ini na hinang din sinumbali wey tek ka syara Allahin si syara'in ni buhe bang pain na nginong untain magbahagi kam dahil lawinin para si unta amat na nginong da kam nginong bisan de eggo amay hubaya elew ng buhain nakamisap na nginumin amat na perehing untain pag-elew ng buhain unta na isab da kam nginong bisan ko'y ahad Masya Allah de elew kayo kayo ginong buhem problema man amal nagaman takayari inedoan barong sinumbali untain pinetekahan siye wa Allah Ta'ala adab inilangan wa si Jibril bustakok din kem sayha illam anak-anak kiamat tu isa wey dembuaru kasuren ine kasuren dembua kasruk meane palle dembua kasu dukene metasagi dua Yolanda delem Philippines me pelebe-lebe mian dembua kasu duk gene a Thailand sinunamihan wa Allah Ta'ala 2000 porin dembua kasu duk mea Indonesia mangga sa Allah Ta'ala gay pakale si pinturo Allah Subhanahu wa Ta'ala bang ina ajab metulay erog ajab kuwaituhin Tuhan tagnale Tuhan kuwaituhin garu megpidda Tuhan menjadi me umat Islam pandakte sampai pesong-song miaan nianeb kauman lingag yeneb kauman Nabi Lut gerab pakali ineb bahan den tebiya sa men cepekele megjubul magkasi-kasi antara lella duk lella pain Nabi Nuh tiak tebenne tu pihun pain Nabi Lut wi kam penne te keswabin lella pagkasi o tiak penne meka anakan kun andahun bi geke mi penne mabaya si anak ni u geke mi mabaya si medende cuma gua lella kabayan den sampai hininang were yene maksiat demian bang bakas niya sini kue itu pinayamanten me salida zaman metulay niya pagtumpuk-tumpukan debe club ubus pinayaman den me usiba si deheluan yene lelak dende live kome pait manipakyaw kue itu zaman lay yene maksiat zaman metulay nah ini hinang Allah Ta'ala hinsisiye hinang Allah Ta'ala hinsisiye pinetekkahan batu ang bandelem narka megkulang maglabi ekkahan den oras ien 30,000 bang tasubahat dia lemanuhin sa dane pikirte iene bang maekkahan dele sumabua
Poin din lai binawahan batu amban narka ubus tinanga we manuk-manuk tiap-tiap batu ruk alenne. Upama alenne janu gei tekka batu dem buah inci dem buah. Asal kenia ruk alenne kenia ruk suku ni. Nakoru me urung me hadiah mian inin pusi anu. Hinadiahan si batu amban narka ruk alenne gei tewa. Ne dem buah in pisi dem buah asal tekka ni si alenne. Demikian umat Islam. Nabi Shu'aib tekkar wisab si mekauman hinang mekauman nen megsingal timbangan megsingal timbangan wala tabkhasun nasa asya'ahum pen Allahin sidella Nabi Shu'aib pinage suene kauman nen dapen ne kulanganun bi yene timbangan bangkam megtimbang nagi pakali maku ajab bebang asal to pen ajab binakakanu peturunun ko pen ne ko itu pandakte bu sepi inutaraan Allah Ta'ala dalam 40 tahun gak bakas inulanan tinegangan boherin 40 tahun ini guna-guna El Nino dakula kita dalam lahat mepelebe-lebe miaan dalam 6 bulan do ge inulanan Allah Ta'ala tesulay tabi bangsa ingge bentuk miaan kahalanten saya ingin bang dalam 40 tahun pagsagbat dalam 40 tahun saya ini umat Islam pinetekkahan saya Allah Ta'ala saya ini inalak ganta-ganta dalam kauman demiaan auna painde asal pineruhul kita Allah Ta'ala pineruhul kita paine we ulanin tiane paine tekka sampai petepat megubas me kauman men megdiawa inalakin megdiawa inalakin saya ini pagi bahasa ulan ne megluas bajuin ini keu hati diawa inalakin kue hiter panas mepegua amban diawa inalakin sampai antung kemon yene kauman mian legi kue kantang tegi yene kauman mian umat Islam menjadi ini mek kasui balikan ku umat Islam gay Allah Ta'ala hin mincana kauman banggi anyaya dalam kauman naman jari itu ketelewanku Nabi Shu'aib inajab sebab megsingal timbangan inajab kauman nen astagfirullah sebab megsingal timbangan Nabi Lut inajab kauman nen sebab pente magkasih-kasih lelahin nuklela Nabi Nuh pagigay pakale kauman nen cipinturu megsiri lemikian mek Nabi hantag na di sa ili ajab problema kun tak tipun kemo na lakula-kulay dalam basilan ko itu miha keu kauman Nabi Nuh hagi pakale megtempeng ngesuwa keu dalam lahat te gamman gay binalangan gamban gay dintak motol nen piu perilaut atawakan tahala amban pagsiminaran gay pakale azab kauman Nabi Lut na umat Islam magkasih-kasih lillahi nuklela dalam lahat dalam lamitan elew megsesong keek kamabaklain awe sampai iyakan niya ne tagna metulay garu pi mekaulaliin bangway ngeek kamu gay nganak ubus ina hinang meainin ngeddo yene me subul-subul me butu-butu ubus inurungan sin para musibah si para minjala si sina da pula ini kauman Nabi Lut kauman Nabi Shu'aib nagsingal timbangan gena kami nakahan kaya tawahan biyan kemo pagsingal timbangan dalam lahat inin egen isu egen peglepakan antara magpetimbangin ug magtimbangin sali ru nimbang sali ru magpetimbang piye magpetimbang dalam sayungan pagtimbang bunot pinatimbangin penue goma inekeu goma dalam nen bunot pinutus ine magtitimbang bangay isa pinepihan me buhe pinepihan me pisa duk ngebuhat masya Allah sina da pula kulakuinin kauman Nabi Shu'aib
Natipun tibuok si zaman ko itu. Hapsukud dinuahan me Rasulullah ni nakinulang-kulangan na azab zaman ko itu. Bangga bakas kinulangan haram naku. Gani ata alap-alap. Dalam dunia ko itu. Ye na me azab zaman matulay. Me umat Islam. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Me kisali benalin ibratun pemintangan. Yene si me barkakal. Na mintang kita bi yene me kau mantag nali amban me suwi-suwi hadja. Siaman me kau mantag nali duman pe kemun. Siamban me suwi-suwi bangsa ingga pangajab sihin bang upamanen me umat Islam saili laku-laku ko ituin dakam mulali bangwena linu dakam mulali bangwenia baju dakam mulali bangwena me landslide dakam mulali bangwena me lasei dakam mulali bangwena me utara dumanu bahau andang iu duk dumanu amban pinain basa mad-made calamity WA mengehinang yehin kue me Yolanda mian basa meghinangin ko US Korea mian duk China rukemon me high power tu rata bulak dunya inimbento ko me US pinenia Yolandahin nagene ketawahanku embes balik sa tuju Allah nambahat ja pegsekuturen nambahat ja pegsidikden ubus basa me linugin ko we basa amban me nature calamity amban yene mian asal-asal ni na dumain ng umat Islam bangga keu bangga bakas niya motolin bangga na Japan nga hinang ni bangga bakas niya may iPhone may Samsung bangga bakas niya Vietnam nga hinang ni lemikian linugin geu penia bangga niya Allah menia ni wa qul wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.